Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono ganyo wanono. Mwenyezi Mungu yarijandike juma ya leo, juma nyitukufu ya balia heri husuni mwa wakomoronsi pia bahata ye makariboshi no wanadamu wapeu waruwabushiria uheri na unono na baraka ho hanza hahi rabbal alamin. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu wakati kawa haini ya sheri wa mnono ya juha yauhimidi ya Mwenyezi Mungu hamba alhamdulillah hauka wenji wa juhanza ukaya wikenga sidasinao abasar zambao. Bonjour fa maji. Watukufu wa Jamalif, partagez le direct parce que une message il est très important ika ongaranza o wandu pia insha Allahu o wandu pia kamgwa benze waridunge wanjie wandu pia waridunge wanjie yabon johanza anim partage hanyo pia aucun message il est très important comme hama des messages kao si uzamba. Wa alaykoum salam wa nabahati ma sœur. Oui, bonjour Ali Elina. Bonjour Makochino. Bonjour Adwa Rajab. Anunga waru jawabari la bonjour. Watukufu Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarinike mwisho mwema, yarijaili ezijoka na heri duniani, rumambeni ya ukaya message kao ya très important. Oui, Assia Marie, wa alaykoum salam Ahmed Amina. Message kao rikao bidiri yambe juzi ri remplace he message ya Erdarasa. Ikao yo message ilo très important. Watukufu wa Jamalif, il faut que je me concentre. Rumambeni ya ukaya ze messages zombi lonizo zinu message za kiusikitif comme d'habitude wakati kanga ruanao nezi change garuanao nezembi nezi change iyo demana juma benya ukaya kavati ujo shida ya rizie kakari rongo wabaike wangu wajodoba la polémique comme quoi c'est rien pour nous l'importance ruane nezembi. Watukufu wa Jamalifu, partage le direct wana shangwi comme samedi yabo rimambia nize sujet kao lonizo. Sujet kao lonizo ikao yenzima uyimdzaze, ikao yemdzaze marhaba menji maswel mwana bahati, ikao yemdzaze uyimdzaze uyeshima yoti, ikao ulona makirtasi mayoti. Wa alaykoum salam mama Fazal. Hasi vakansi comme quoi yende arenge mwana wa hemanyanya. Wa alaykoum salam mama Nael. Banda hasi vakansi yende arenge mwana wa hemanyanya uo mwanamshe ulona yakana 9 ans. Mwanamshe mna mwana yakana 9 ans. Hasi vakansi emdzadzatu woi hende hula Komori habali ya mwana wa hemanyanya ikao eske hambala visa eha matoa mapesa mkarakara. Wa alaykoum salam Nasima Atumani. E mapesa hende hula hende haone fami wa prepare ya balie mwana wa hemanyanya ulona 9 ans. Ulona mahashenda hujama yoti wapashe Maria Galanta. Partagez s'il vous plaît parce que na ukilmke abonyoti pia mjia boga mnangalia nga monenzilo partage kamnaka utowa hata hindu kam partage nemde credit ya hanyunge joka yabo kam kanisa boga mnangalia mama poupée yabo gamjoka encourager comment alors qu'on a besoin que wanduonsi pia wanjie wa suivre waone hata mzazewe yaone hata mzazewe yanjie. Wa alaykoum salam Minhaji Husna. Na mpartage ye message haukanga ranzo wanadamu wanjie pia o walala wajuhe o wakanti poulie waone hauka inu message lo très important.
Merci beaucoup, mwana bahati ma sœur. Watukufu wa Jamalif, sina ujando fari ya wandika wabaki ya mama statu gwanangalia. Watu hanza one ukaya vano message nu garanzo wanjiwanjie. Wi salam Hadija Abzed. Shambaki ya mama popega magala utulam komsi. Hamaga mna bezo mjia mduna ngalia. Na niga manzo mishema kalima. Ili rambe nezi change. Watukufu wa Jamalif, habali ya mwana wa 9 ans. Ikaw mwana wa 9 ans woi mwana mtiti. Ya mbalia ya mbangujo maore ya jia kedae na ye. Banda woi manyanya wa mzaza hai. Hohuja ngasi na 2 ans. Ye mwana wei katujulihania. Katurongowa yambe mwana nikawe mwana dialio. Katurongowa yambe mwana ngedaho. Jusqu'à maintenant, les kalma lamba ngwambo uoharoha hendeza. Subhanallah. Mwana wa 9 ans. Rango usiku mbele huja mayote. Rilona mahamili. Uto avue. Uto habe zeza hundre mwana. Shawa bae hanywa uto uzirongowa. Wabae hanywa uto uzamba. Ye fami walo ma perturbe. Wende hata le kalima walamba. Ngwambio mzaza hahe. Nwaloko mwalukaya. Walonga zijana mjema yote mjemu mtsa. Mwana wa 9 ans ikao woti mwana. Yaka udohenda mbio. Shahuono ya ukaya. Kujazaya, ngojo urenge uo. Uje ulele, urenge mwana wa 9 ans. Kumbala hujama yote, mpashe Maria Galanta. Mwasuli, gasina mahamili, jusqu'à maintenant, e mwana uo katujulhaniha, malani yaliyo, le kalima wambiye fami, ngwambo fami ya ukaya, ena mjemu mtsahe ba uhajua hendeza. Mwana wa 9 ans uhajua hendeza heje. Hana wajuhe makalbo shadamba womhu, wotimhu, womotwa mtiti. Haukaya humregu hamba gwanzo jo ulele baku jazaya. Gajo ujajero ngoze mzaze we. Haukaya ye fami tihale. Gwajo uparaze media zonsi pia. Baike weide mzazi. Weide manamshi. Ufanywe zadaho. Haukaya kwa tina mru hunu Faransa. Shangwa wana mru iho mayot. Ikao ya bale mwana wa 9 ans panda 2 ans. Yato ukubali ya vumbuwe mahala ni mana ikao di yaliyo. Ye hamfanya. Subhanallah. Garjo hujarme mesaji. Mesaji ya bili ya mwanamshe ikao. Walaikum salam. Ana rasana. Mama du cœur. Ça fait longtemps. Longue vie à toi. Watukufu wa Jamalif. Mesaji ya bili. Wai mwanamshe ikao ya nipara. Emrumahedi ya trade ya nipara. Ya nambi ya botura. Emrumshaha nguu. Haina wakati ngutsungu hamba ngujiuo. Emrumshahangu haina dakika kutujuha ngutsongo nambia ukangu joji asasine. Haparoni para tsipare mwanamshe tsihadisi minaye tsimwelezo binadamu tsimweleza makalima ili yake tranquille. Hadentu ha eseye yanzia jiwe deva emrume hanipara tsadisi damne mwanamshe shabale emrume katsu avue. Yanambie shatuge emrumshahe yanzia jiwe. Usukule mwanamshi hahundule kuraji hanipara amruditi na nimambieni walaikum salam Asad Abdou mon frère yikama sihu tar hanipara njarenga hanambia turamu yekaku jajusa ye apeli ya hangu yo message SMS ganjo hufema sihu ya leo nabonga we responsable na mwishie yekaku jajusa turamu ye apeli ya hangu gamjojiwa ye masihu ya leo na bonga we responsable eka kujarenge apeli. Walaikum salam Masol City. A suivre garjao harmwe deba. Rahare jaja harmwe deba tokof gambiromba bin mambeni ya ukaya. Wanadamu ikao gamambo gamanzo politique. Rane jaja harmaze sushi. Gambiro amurtaswa. Kamdo kalkuile bamrujwa wanziwa. Haremi wa makoti. Oui mamalu ai. Walaikum salam. Mruende hata hajitaishi ya maenemi. Haukanga wanadamu warongo wao kesto za kisiasa. Wanjiao nai. Wambao nai. Wambao mbi. Walaikum salam Fayad Swali. Walaikum salam ama fi. Mwenyezi Mungu narpwene shah. Merci beaucoup Ahmed Ben Sheikh mon frère. Gabu wanadamu waluha mahari siyasa. Walaikum salam dhahabu. Ikawo ngwanjiao nai. Ze message ngizo abo piandu kwa zishi yao. Kalsuhan za jan jebanu. Harman balbala. Walaikum salam mjanaher. Walaikum salam Warda Omar. Walaikum salam Rasmia Mumin.
gardi tsenar mwambieni rahal jijar maze message wi ishana Adamu alaykum salam gabo wanadamu wi Madina alaykum salam walo haruma zerezo wajiona ukaya haringwa nzi wao haringwa dungwao ni dunia na dunia hewe gamambao makalima yendo orne yaendao or ne politiki mrungu jitakabari hajinika mvuu hau hajinika kangamina hanywa hau haonesa ukayamide mjabari wadonjia nayi hewe gamambo makalima madziro vanule wa mrujo hanziwa ngena wanadamu gwa mswivewo mruha jihadaya ukaya wangu gwa manzao na wangu kwa tsumanza bon mon frère Arkam Ben Arka gamridi tsetana amitsena nambi vanekedo hanzari heye vanurambe zahemi jia hanyu ne mapolitisio mijini hanyu ikawa wenji wama hipokriti garju hamba si watu wadabu na ngapo mapolitisie wenji wamijini hanyu watukana madzina walona madzina hasibabu wangu gabo mapolitisie wenji harmazare jeza hanyu watuka ujula wajula o hasibabu wangu alafu karikaradhi da gamjia onai mimi kamruhande ya hanika swifa nikajonga amini ya ukaya jesu shabab mimi wanadamu ikao mimi turamu gamjue seve ya hango wakati kao wa alaikum isa Muhammad mana winji kangwa mana harmwe rezo sosio ngojo ishia ula hanika mruzina ula pede ula yejau ula mlevi lajan iyo dezembana oui mama dada Ferdina mama chérie wa alaikum salam Sumaya gamrudi tsena nabi gabo wanadamu homi jini hanyu walona madzina hasibabu wangu ikanga joka wanika madzina désolé tu les sujets zangu shanga mbiru mbabitita muhtasar pasonga bo makalima enda unai ya mrungu heyo ya mbengu gumena semru haungu yengo mru hanjianai katsu hansi ya ukaya hewe rezo sosenu hadaya mrujo par 1000 et 2000 de personnes gwa obanu gwa remia mru koti gwa jibwana mru na utakeli na bala mru gonda jisi sengamani kamukara de madojo akaye politiki ya Komori inu politiki fantôme wanu wanadamu ikao wanzao warile simaranya warile nezefami wifafa Sabrina rahane jajar maze suje za hangu lumambia nyaukanga ruonao ze mesaji za kipolitiki za wanilia madaula ya haki no wangu wa wanilia ya gouvernement lumambia nyaukaya ngamwenda onai kabatsi wala woi gamjia onai mruna tijone mtakabari fukaya ya rezo ya hangu je peux dire ce que je veux et je peux créer des mots à dire quand je veux et je peux insulter à n'importe que je veux wotsu binadamu wa alaikum salam Fatima Ahmada haukaya mrungu heyo katsina argument shangudungo mru na mru wakajuma umtsuna na umdenigre na umleya bahari ngwanzo manadamu la yaengwa eyanza mrungu eyatukuza mrungu Boha message mrujo lance message hutire oui bonjour maman Marie Youssouf hutire clientèle hutire zabarinri jusqu'à maintenant et politique ya comme il faut avancer wanrua baki haruma batani ikawo ye batani ka wanrua baki nrabo ruvu ruwalu haruma gouvernement gwarambia onrabo bakabati ngoza avancer alafuna mkero donda hukana baraka njawla wayo njawla wa harimo pande unambia ukaya hewa kamdo limite makalima hanyu gaswanda sinanyi ngasina hanya jelimlona hanyu garujwa mapolitisi omi jini hanyu watina hata wafanya walona madzina hasibabu wanru wanikiwa titri ikao kwa jaka ujulwa kwa jaka urambulwa kwa jaka uoneha ngwaone hao wajulwa hasibabu madzina ya wanru yabonga rongo d'une manière respectable yoka hewe kamkaradhi mruya dohenda hambavi wima masheri maliza kamkaradhi mruya dohenda hamaste bamru gutsongoni sauki mwenede mwenga mumuyengu hata komsi wihala kalmauti komsi gojo koshida umbohe isho mnyezi mgu yamba kamziani mapolitisia kamziani wangu ikanga manzao hari yenzia ani gamanzo yentia Komori change
heli mwenda wo kamtut kana change gamwenda d'une manière on sakanywa tsovo dabu gamwenda d'une manière ukazanyo zanyu nyu ujwa hamba izo mwana o masula nyu ujwa ude izo mwana o masula nyu ujwa wona izo mwana o masula bahari ngamdungo ni wanadamu na wanadamu dans le réseau kabatsa parole mamrunkode jokati wawenji yaukaya musu butitsaba mjo wana na mru gamjo bihamru jokati wawenji dans le réseau et kaharuma réseau mrushinda ha blessé et kaharuma réseau mrushinda haua makalima menji ambao hawi lideziwa ongasivano aboga joma bia ni hewe ni wanadamu mlo harma politique gamone sauro hombi za ma politicien moyen gao d'une manière vraiment ya kiutsova dabu na ujawili msodu wazeke ma politicien wanu wavaze mijihanyu nguo haukaya waheza wanika wandu mazina harma mijihanyu shanga nenda haumastehi wakati kao katutsa hatuzonwa dabu shanga joke mijihanyu gabo mrikao wamnikani mazina kamja paro accepte ukaya eshatsonga wayambange mrukadha sababu mrukadha shanga msogoja banu modea mupo wandu shewo na usafihi wandu c'est pas normal na wonesa ukaya miminga manziwa n'importe quoi mwanadamu wanziwa mjo ujabanu ndugwaga mlolo nkode honziani kaka nhundu wandu wanihima wanihimilia wadamtsi wetura mubawangari manzao shawa jo hansine bi abunga manziwaje hauzi yayi watu kufru ndamaza sujet za hapa parce que ngamonokaya merci beaucoup Mustafa Karima oh monsieur le capitaine gamombo mnyezi mbia ukaya unono uja haukaya watukufu manyanyasi capitaine domba mnyezi Mungu ajalia par ses mvunesuha haukaya usiku wa juzi bon hakola pitali yodere mnyezi Mungu si wanadamu mruja ukamwade mruja uremesha alhamdulillah zanongozi bilingo lomba mnyezi Mungu yezi mvuzahe zirejei Ojini faho wazazi mumbele duwa mesu le capitaine Jimba Nyezi mga mbeunono na mvuu na suya ya reje harmaze mimbari haukaya mwanadamu mawade mwanadamu taambu mwanadamu mashaka alhamdulillahi haka mwade Nyezi mga mbaunono dini mwembeleze duwa Nyezi mga mwenjeze na unono mwenje inshallah msukavila muhtaswa mbe ukaya vansisiga sinazinji za hamba shasi kanzatsu za nradabu haukanga wanadamu wanjaru masiasa yesiasa ya hao udea na woni sarohombi ya kwa mwanadamu ntsumanza mikamwanza gani muyengo amjo mfanyaja wakati kao kamna uparoshida mfanya wangu hata Facebook kayo paswa ngomanyo ijo paswa pia yemanyo ijo riwa jo kami mitsi wa wenji ekaba Facebook mrushida huwa mnu na migami banuga mambo hata njaparoshida na blesse mru harma rezo sosio shamji hansu kaya zanyo zange juste sijini wangu watukufu wa jamali fuga mjormaze sujet kao e amando gamjoho somaye himdzaze ikawe imdzazo alaikum salam mayusra yo yeshimayoti imdzazo yo yeshimayoti kaja parozaya Mwenyezi Mungu kajamba na ekanaumba Mwenyezi ekaramba kanaumba dabukasa hawaswili dans le 60 hawaswili 60 yabo yohamba miracle Walaikum salam Karima mbaye yohamba miracle Mwenyezi Mungu jomkunisha ya mbezabari astaghfirullah baada tsambaka na umba ijomkunisha Mwenyezi Mungu yambe aukaya ye monopose wanduansika yo ujwauzia à partir de 45 ans à partir de 50 ans baada ngabo wanduaza dans les 70 ans uo Mwenyezi Mungu jabbar aukawede mwenye utukufu watukufu wa jamalifu oyimzaze kawo yeshiho mayoti ikawe messagino garanzo ya ishiendo ok messagino on est en colère d'elle gasa en colère ne mzaze woi mzaze woi banda kajazaya hasi komori yende yarenge ye mwana wa hema nyanya ikawo ngena 9 ans oui salam Nasser Saleh mwana hema nyanya ikawo ngena mahashenda mna mwana mshe Walaikum salam Marie wa Rajab ezajili hindi bonjour Madina ima ezajili de ukaya banda hende oui ye faminu kwa tina mruma anga hunu Faransa shawo de mzima walonae yukama yote mzaze uwa shayo fanyeza dahu alhamdulillah Mwenyezi Mungu kajamba man baada Mwenyezi Mungu yatumba sha nguha mbaro honku shero honku ya hesaisi jini haimenye hasibabu hindi subhanallah hoya sakomori hedanga refami awambia ukaya tsika huja ili njenrenge mwana woi nedina kedaminae mayot banda njaza Mwenyezi Mungu ajankusudia shati janjeni mrengi
kartu jua ye mwana wo ibada wapashia Maria Galanta hojanzwani eske hatoa mapesa eske habiri hashida mtu na visa wi Samira Muhammad Ali wa alaikum salam ya mtu na visa Allahu alam umuhimu wapashia Maria Galanta habalia mnamana wa neva wa mahashenda mnamana mshe hohenda mayoti rango usiku wa wasuli mayoti ye fami wa alaikum salam zatadin ye fami yahe kwa japaro ishia hatangasi na 2 ans kwa japaro ona emna mwanamshola ulone 9 ans mzazi ya mbalia kwa japaro mwishia wapare mwanyanyao garanzori jueba ne mwanangeje kwa japaro mwishia telefone kwa japaro mwishia waripara warinikai wabiri maha kajawambia mbahabari yende hata gandura fanye mahamili wa mwambia ukaya uo halawa hendeza mana wanweva bo mzaze wewe watuza ya maana walaikum salam diama watuza ya maana walaikum salam sujai wenda warenge mwana wahema nyanyuho ilia je yake mwana hao umlele mayoti watu pariambi ye famiye mwana ngeda wabirema na mezi ujaudu hamba ukaye mwana hajuha hendeza subhanallah mwana ya juhandeza mwana wanweva mna mwana mshe wabiri 2 ans sina mahamili actuellement ye famille kwa japaro mwona walaikum salam yakini Najib kwa japaro mwona kwa japaro mwishia ejo yambie famille hambie famille kae na mlawe ho komori mjemu mtsahe mayoti na mwana wanweva waringe sharjahi na mwana mshe ikawa womo to mtiti ijo mkinishia wa jwe makalbo alaikum salam azbogos mon frère wambie kae ashoti mo to mtiti womo to mtiti mwana wanweva na mwana mshe ikawede wa mrenga wambela hujama yote haka komori gaja kauda mbabaha haka honda shioni haka honda likodi wono kango mrengo ilije umlele banda kujaza ya yake mwana hao yake aboda inawe watukufu ye mzaze we ikatufumbweza honde mwana we eske hamuzu Allahu alam ye hafu Allahu alam mduka dona nziro hamba ambiye fami eza honde mwana shango wambi ukana mje mayoti daru wewe de sheitwa daho wewe do warenge mwana wewe do kufanyeza da mrujua hakamrumema hajaji sijini mrujua hakamrumema wadaho hajaji anandea vampire daibo mzaze wewe mahamili ya kamili ye faminu watso ujue mwana wenge daho mzazahe ya tuparo mwishia wewe watuparo avuwe finalmente kalma wahamba wahajuha haroha ye mwana wa 9 ans rangulona mahamili hajua hoda honi pourquoi utso mtsaha enda wa mtsaha umsise komori enda wa mtsaha umbeshe fami wa alaikum salam ania Ismail ngabotse uniparo subhanallah wengu joni menyele direct n'importe quoi tu m'appelles pourquoi mais le cœur parce que des gens ils sont bêtes. Wemdulo mayot. Désolé parce que tu m'djibou. Ya bote message ngejo beg parce que tu m'djibou tu m'ambia kagaman direct. Hey. C'est pas possible. Mets le cœur s'il vous plaît kagamushia. Mets le cœur et kagamushia. Partagez. Watukof, yemzadzeola, le kalima yambiye famia hae, na mjema yote mjemu mtsahe. Yone mana mnyezi Mungu yatuhuba mwana bo mzazi hamanda we, warenga mwana, bani hema mwana wa hema nyanyu, wa mrenga wajawa msakrifie, ritojua humhuzu, ritojua humtoafidia, ritojua humangamiza, panda 2 ans, wambela hujama yote, yatojuli haniha, yatu mzazahe watuparo mwishia, zefama tumwishia, utomunda kalima la uambia, na maelezo zaidi ya waeleza, sha izo uambia o, wewe, zefikira ulonizo, fikira fantomu, guambia ukaya ye mwana hajua hendeza, mwana hajua hendeza hepanda mahamili, kujashida hundra namna wa mtaha, hauambie fami, mais le cœur s'il vous plaît. Nyezi munapone shari. Ganwambo bo mzaze wewe. Yeke mwana hafu zambe. C'est très facile. Yeke mwana hafu zambe. Vanuka mkampashi ya japawa. Rijuhabe mwana hafu. Hau humvurzo barini. Hau mroro huvuku. Shampashi ya Maria Galanta.
deja yongio na assurance, deja yongio na garanti ye famille wazingamanyiha ngwa opo ya uparaze media pia na ongwa juoka ya wede mndu mzima waliona wa he famille ulomanga dahu mayoto ika wa usaidie famille inu wangale famille inu wafanye zada ye mwana we uka uja umrenge je umhuze mwana wa neva wa mrenga je ulele banda kujazaya hata abasa kabati hata mbahabari ya nyumeni kutuambie fami katujuli haniha katuoneha alafungwa bukaya na mlawe mjehunu mjemu mumrenge subhanallah Nyezi munarpone shari shahu wazazi watuna hata mbaroho na irumbi hamba izuwane de mwana we c'est très facile dis la vérité tu l'as fait quoi ye mwana hafu zabe ka hafu wa vumwe ika huambia kwa na ukana tabu na problemu tsuwambia watuweze swadaka ima swadaka waombele mwana zedua izo dizu wajuhanza wahambiao wambia izu wabidi shautidaze wambe ukaya haruhahende zahe mwana wanweva nguruhende zahe lahu mrikao katujua ye mayoti uo mwana ya janyumeni alafuka hamubu mzaze wewe ria mnyezi mungu s'il vous plaît yeleze famille warenda yeleze famille za hunre mwana yeleze famille mwana harende yeleze famille mwana hafu yeleze famille humhuzu yeleze famille humnikama ani izo mrujwa huamba gojo juwa uzamba shahudaza ngotozibwi na urongwa nai daharinga weyihongo beho sekantero daharinga weyihongo beho sosantero ya latif mnyezi munanike hatima njema za huwa zazima phantom ikao kwa tina hata irumbi mwana mtiti kujaza ya hurenge wojo ulele gorengo ulate partage le direct s'il vous plaît gorengo jo ulate simpara hanambia tura myo kesto ya fami ça te concerne pas yaboga mjoke mzaze woye mzaze ikao ya lahitima oui ça me concerne pas banda hurenge mwana humhanti mwana mtitu wenda wa mrenga jeulele ugarde maudu ya jia husitiri hauje uloze banda kujazaya shahu mrenge haliwani viibu ya mtume Yusuf garnude mwana jia reje wake miracle hambe realite ne verite bimwa na woka kama yote joka humparisa ukauti mdu ya kaujaza nze mwana mtiti depuis que ya manjia mayoti uhauka jamwishia ya huenda huambilongo joni kwa mapesa odware ngimwa na jomuze garuhambia bo mzaze wallahi na Mwenyezi Mungu daike mimi tina uja wana huvumbua sha wallahi na Mwenyezi Mungu zemedianga jondo daoni hani gabo pajia komar na uzuleiho ilo mayoti gejo huja toha hoiho waje wahu filme wahu pose masuala za hema na woi gejo mkinishiha da hibo mzaze wewe rengele yankili ransi baurisa vumbuwe za hunde mwana woi dabo ijo mkinisha kero ho yaho ne rohombi yaho Mwenyezi Mungu akaonisa ukakatsuhuba bakujahia na imani katsuhuba bauhia na rohombi katsuhuba bawe kwanza mwana katsuhuba bakujahia na irumbi sheka uhia na irumbi wallahi joka hu ani rangoma ndo ni wabale mwana we huja mayoti joka hambie fami ye mwana hatawa ye mwana nsumona panda 2 ans mwana wambala ujama yotulona neva hatawa kutsumona mana ikao haka tranquille c'est vrai mrujwa ujamanga ha change gu changer wakati harma mezimira roha ya wasuli mayot ya famille watumishia watuishia ya watu mnika ani ni appel ya rongoza mzaza ha dahinga rohambe ukaya ye mwana uo ekahafu la mhauzambe tsone nziro la mhauzambe zodi ze famille wanzao yeke mwana hafu wambie wala muhe wahimidi watikane twamaya shauti je ujatika wede mjumba mdahoni yabo tu fais ce que tu veux ye mwana we kuturongoa ya latufu Mwenyezi Mungu napone shari wana banga mdongo tu wa mafidia gamdongo wana moto wa fidia hakabo hiyo fidia ndio watoa hakakutina argument kutunga makalima ya mwambie famille watoshehe kutuambia wakaya ashewe hafu ashewe bora pashi Maria Galanta ani hadango barini ayo bora wasuli hatoja haramani wade hafuti mzihi c'est très facile shangu wambe kana mjemo mtahi subhanallah wemana da muje wewe
Gontike mwanya nyuhongu johantukaya wede mdukwanga le famille kangwa jo sacrifier wamukaya na neglige mwana abwe kardo hanzar do muzise mwana gejo mkinishiha yimdzadze woyi yatsiribemba hindu gyuna mana hindu Mwenyezi Mungu namniki imani na yamniki na subra. Mwenyezi Mungu ajali mdzadze woyi roho yahe yinyongoe yakimakini ihokomoria liyo yadomba zedua. Mwenyezi Mungu ajali kama na weika jafa haukaya mwana wa mrenga ujai wa mahashenda wagaja tojuha ya kawendeza hezurabu wenge na zamhunda haukaze argument zao mnugone sokaya ngawe wapeu ze argument zao mnugono kanga una rohombi ze argument zao mnugono yaukaya hubalia ene zodi ze argument loni zubo mzaza hangu bo mwana msho hangu ye mwana ngedahu eza mhunda hinri pandama hamili ye fami watumishi ya wambala ujama yote finalement wabaha jua hata wahende dahu na mwana huo ranguba la jusqu'à maintenant zabandu tsojua wa mzungushia wambukaya ye fami wa jema yetu wajua mtsaye wao zindi zomanzo tsude zamba bwana de mwa peu kamtuelewa kamtunambua ya latif subhanallah badinga sina rohombi badil baliane na rohombi alafuga mjohunga mabibi badambe ukaya izetula mwekanga mlongwa mazerezo miti sawa ne mabibi ne makababa wako uhe ya kodi ya wandu safi wandu wafumba wandu madzina na uli ya wandu. Moi je parle avec d'une manière respectable wenji na wenji ambobo tula do vumbua parce que déjà wasawa lemewa waneda muwanu wareda uzenai ils ont n'abé mafundo wenji walonda mi wajokaga mambo message avec la sagesse. Même si je suis en colère, mais je parle avec respect. Je marque pas de respect aux gens. Ya bon tisa na de bokabe banjo gojonga ngwa rongo ngwa jinukao eloquent ya ukaba lawo ngwa ma parfait na ngwa ya bonga tuzandwa dabu. Ya bonga osawa naturamu. Nyezi munajale kimna mwana wengi na muo. Haukaye fami wa hisa twamaya. Wajohanze mzazi woyi yambe eza mundre mwana. Wajohanze mzazi woyi yambe mwana hafu. Endugo yonyangu eka huambia kwa na uhumania. Haukaye denzia ya hatu sonsi pia. Wajohanza wambia ye hafu humzihi. Ye mwana harende yenge dahu. Sha hatlawa hede dahu. Ye zwa manado koda we. Umzazi fantome. Désolé les kalima. Hustahiki kawe criminel. We fantomu mwana wahema nyanyuho. Wenda wa mrenga. Wamambiango jo ulele. Bada kujazaya. Yake karibu na we. Ya hukeletize yabo. Maudi ya jia husitiri. Umdalie ya je. Finalement. Ye mwana tso juange dahu. Kutsuhabe mahala ni yadiyo. Kutsulungu mahala ni yadiyo. Shagondo argument doba jua hatlawa. Mwana waneva jua hene dahu. Ye wewe kumtsaha. Mtsahi umsise komore dangarwa mzai. Shabai humlawa. Ils ont des arguments au l'onion. N'rabondrouve. Mais le cœur passe son gabo makababo signalé. Subhanallah. Bali on na roho. Hata sujet ya mwana ikao. Ya le porto disparu. Ye ajali di mwenye mzaza hengabo aloba no signalé ya latif. Bali ngabo na roho za shuma. Bali ngabo na roho za shuma. Yengatura mwishe hadisi utiyenge. Oh, Nienge, détestez-moi. Mais le message aussi déteste la grande solution. Shango joro hombibango ono turamu haina troisième jour. Balungo josidi uniona. Go josidi uniona. Yeba nombrika okutuji wana mdugo msuve urede. Tu m'aimes pas. Pourquoi tu es là, tu me regardes? Fais comme tu me connais pas. Fais comme ta vie libre. Fais comme ta vie ani hama wono shetani unyongwenza wendeza. Chaque ngo turamu go trouver le courage de rester là, d'écouter mes paroles. Et puis t'as pas de cœur et lui akawe mnamana. Richo juaze douleur ya zihunda o abasa. Yengundo douleur hindi abasa zambao. Qu'est-ce qu'elle a actuellement ce bébé? Qu'est-ce qu'elle a actuellement mnamana we? Ebanu haulawa, yebanu hafu. Yengu yeshima shahindi abasa. Allahu a'lam. Yedibana la jonze mzadzul mabike mzadze we. Vumbua eza hundre mwana.
hamba ye realite utijo hamba nugoza nrabo haukazi argument za hao wanadamu ngwaene wao ya ukaya hamba nrabo nguambo nrabo kusu hamba argument concret ijo utunga ye fami wake tranquille shangu warongozo nayi nguambio na mjemu mtsahe na mlengeze bie mjema yote mumzungulie lokali mahindu na hamba mzaze bani hao ikausa huwasul dans le 60 ans kuna kauzaya kujazaya wede hurenge mwana hema nyanyu hokomori mpashia Maria Galanta katsujua hutoa mapesa mkarakara katsujua hatu na visa ye mwana humbele hujama yoti rangwa kati ya wasuli mayoti gasina 2 ans ye mwana we ye fami wanduzaho kwa japaro mwisho telefoni kwa japaro mwana finalement huambia ya ukaya ye mwana hatawa mwana uliona nwevoto jwa mayoti hatawa gasina 2 ans huambia ukaya ekanga mumtsahao na mje mayoti mje mumzungushie liyo mgungono ukaya ngabonra Buhari yabwe mwana woi humli mwana woi humangamiza mwana woi humuua mwana woi humuhuzu mwana woi humtoafidia wakati kao panda mahamili ye famia hahe watsoujwa kai mwana hafu yengena mu kwa japaro mwisha telefoni kujaparo hambe mwanange yabo kujaparo wapara wambana mwishemba be mwana shaujiheza usiu nguwarungozo nayi ngorongo heluanzao nguwamenase uwambe ukana mlengeze bie mje mayoti mje mumzungushie ya mwana kana neva utsojwa mayoti ndahu utso ujua ya tsubali ya komportoma bilangu komori shaka ujibali ya nro final mabo mzaze wewe goneso eze sura zao fahamu tsujo hafishe owaloma yoti wa hulani haukaye kakuja vumbwe za hunde mwana wei owaloma yoti ngwajo hulani banga johe za sura za hobanu haukawe mzazi wa peu horenga mwana wa hemanya nyuho final mapanda 2 ans ye fami wa tsojwa kahafu haunge na muo wewe ngwambo kutsujua wezo mana hindu tsojwa manamtiti kutsujua ingeda your argument, est-ce que c'est un argument? Yala twef wajaza hangu kamri ya Mwenyezi Mungu yewe maskini mwanadamu vomdiwaza ukaya mkana wana wafu mkana wazaze wafu mkana makoko wafu zenjema njema za kanamana harma duniani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu hamtamani owana wa mtume wende maswahaba watukufu wende owajuhu wa mtume wende mitwira mujesuki njuka utawalia ye dunia yinu eske wewe teki ujoka utawalia ye dunia yinu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yalinike mwisho mwema yalijaileke wanadamu waudweshele ya akhira ya udojwa ya ukaya ngojolala waweche uzisiwa waweche kuna kahwenda kaburi zima wakedo na turam wado hamba ukaya botura nsaidi ya unijibulie masuala ngojoka uzisiwa waweche bumanadamu dainga muhambio bomzaze ria Mwenyezi Mungu wambie fami eza hunre mwana yeke mwana hurenge humba mru yeke mwana hafu yeke mwana katsujwe za mhunra hamba ye fami wake tranquille olio ya ubaki ya bobo mzaze wewe uone ya ukaya c'est comme ça c'est rien c'est pas rien c'est un enfant c'est une cœur yoroho yoti mafiti uti néglige uti one casse rien c'est pas rien parce que mana wasa komori wamba godu amrege da bwatsuzaya uhansika godu arenge mana je ulele finalement urenge mana huja humlata ye mana humba mru ye mana humuwa Allahu alam ye mana harede hatlawa je pourquoi utojua wazungulane mayote wamtsaha panda 2 ans ye mana hatlawa kutsumona mana wa mahashenda abahar zamba wa bahadi alona 11 ans abahadi alona 11 ans est-ce que c'est normal? Subhanallah ya Rabbi namnaje Mwenyezi Mungu ajoko woko wayenti na Mwenyezi Mungu gurambuka yangaswa na damu wa peu nia zatu ndizo za peu fikira zatu ndizo za peu. Même j'arrive même pas à aller dans le deuxième sujet. C'est Dieu nous d'accord moi il est sujet à nous parce que ça fait mal. Yemzazongu ngo helianzao. Yemzazongu ngo helianzao.
kana mjuhe mrenge majapa wa mjema yote mjemtsahe mwana hanyu ye ya mrenga tsindawe ye zwa mana tsindawe. Wa alaykum assalam Haikal Ismail. Watukufu, ça fait vraiment mal wallah. Ça fait vraiment mal parce que nous sommes santé douleur et mwana we. Badi kahafu wandu jovu yezambe wandu wavumwe. Yehumbamro, yehumhuzu, yehumfanya, yehaulawa, shautsulamba hatlawa hende daho. Subhanallah. Watukufu, gardez le deuxième sujet. Parce que sujet, à moi, le sujet, le vraiment zéro. Nous kanaushida ya kika kote nye uirongoa. Haukaya haini mzaze mwenye usante koza ya zayamwana. Kajaparo shida resiste ya mzazahe wiha sante koza. Nana nyanyu wanada mumnidunga o msante zikoza ikawa mzaya. Gamjuwao ye valori ya mwana. Gamjuwao ye doulori ya mzaze ikawa katujwe mwanahe. Ukange na muha uhafu pendant 2 ans. Et Ouangedje, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît. Gardez le deuxième sujet. Deuxième sujet, Kao. Djokame mituramu, tinjarma problème bangu. Ok, deuxième sujet, oui, moi, namche. Ou le très sensible. Et quand Gadjoka, toutes les femmes sont sensibles. Ou on a chanté pire ma sensible. C'est la vérité. Okaya mrumshe, si sawa na mrumme. Il y a 2 moments, Gasnar Mamezi, manama ukoka hunu Marseille. Yani para nambia botira. Wede manama gamuparo de mrumshahangu, enu wakati sungwamba gujiwa, umrongoze. Umrongoze, okaya yo husuve yo gudunga, umrongoze, okaya enu wakati sungwamba gujiwa. Ti parola manamshe, bada joka ulandami, radisi, simwelezo binadamu, simwambia utija ujiwa, ujangamiza uransowana, haukaya mrumme ngujo hulola. Shenu wakati wenda hata wahafa, memde tulazem juru ngujo na mrajina ya mruje, ya nyongo haende ya mlole, ya buya la hasarandawe. Ujiwa mnyezi Mungu gondo ya huandhibu, gondo wandhibulwa ya bohufu kafiri. Utsenda hata uparo njafikira amadiyo, ujirende na hii hasaude mrumma. Ambabotira, kajanambi ya nrogo katila. Relewana, halili, hamba, ani, sishiliti ngunamna tsimweleza. Ijamongo na usikutse na mrumahe hanipara. Anambabotira ngamdamne mrumshahangu, vanu ya masihu yanu, harengeshonde hambagu jojitlia. Alafu njuanza umrongoze. She problema manamna we manamne wapeu, we manadamu wapeu, haukaka janambi ya shatsonga. Ye mrumsha bagu jiwo, bahe mrumsha badaga madisi namina ikatsunambia. Alafu anada mgombo tila mutsi donjia. Wallahi ngamrudini mwabie. Ngabo makadhu wenjarme ya Faransa. Ngabo mafundi wenjarme ya Faransa. Ngabo manotable wenjarme ya Faransa. Mimi tira mumanyi le mniwona wo. Gamshi de t'arrange problème shiwina jana en privé. Ikawe mafundi gwaja joshida wasarrange. Gamshido tsaranje tambu zijiro malahoni ikawo mafundi na manotablu na miji kwa tushida wazaranje. Gani yabo gamone ya utira mulova nudabu. Gani yabo gamnirema utura mulova nurongo. Gamaranje zijiri yo homalahoni zitsohu jarmere izo. Izo nko ujabansi zamba izo ikawo ye mzima hanrejete ikati mpara gamanzonjweze de kote. Gunrejete. Shaga maranje zenji mtouzi jua. E mwanamshola rehadisi. Hana imasihu yala. Hamba c'est vrai. Je suis prêt à me tuer à cause de mon mari Botura. E mlumangu gunde yo guntretenai. Katsema na kalimabi la unambia. E yengu hambia Botura munipara unisoulaje. Shaye ye katsushida ya nisoulaje bimi mlumangu. Guhambia Botura munipara unikemaelezo zaidi. Nike tranquilisha yeye katushida nikamaelezo zaidi shagutungwamba juwe hayi mwanamshola tishitsi mweleza timpara rihadisi timwambia juwe ya swala bili zaraka yala ni shetani yala lenaudhu alhamdulillah yafikira imlawa hatentuye mwanamshi hanipara ikama siku 2 heures du matin hanipambanya apele hoke mrume kajala lodamone ye mrume halala hunwa jina katujua ndao eza jili hindu watukufu
ola mwanamsho na bada hanipara njarenga haukahanla mwatsikana ruku njarenga siwono kawe mrukadha hanipara njarenga 2 heures du matin tihe ya usi hanibesha message amabotwira gamuhuparo kutsurenga kaja pense kaja mkwisha kanjala mwa shaye kati jiwa ye masihu yanu ngawe responsable gamonao ye jukumu ya kanza njenriwa yo texto banda hanipara isone hata njarenga hanipara isone kado abili njarenga hanipara isone kado la njarenga hanifanya mna message hambaye kati jiwa ye masihu yanu tifu ngawe dhamana imana na hupara nuhambie ye zahangu haukaya ngami harma point ya ujisuicide ntuona namna sijoka unarete shabanda wa unipara huneleza gamonoka vomie nuhambie le kalima la mwiso watukufu Mwenyezi Mungu nanikuwa na shohatu subra Mwenyezi Mungu yanikuwa na shohatu subra hauka izonti na uzia uzamba mrumshe tisawa na mrumme mrumme haya na zifudazili mrumshe waye yo ujwa udepanse hajirande na ifasilma mrumshe yo ujwa udepanse hajisusude fasilma rahana mrumme atanajone mesajila wallahi tibezeti para mimi baada hanambia ukaya ikati jiwe masuyanu ngawe responsable yaboti ka ujisante ya ukaya je serai parmi ijotsenge mwanamsho ya jiwe kanjarenga sipare mwanamsho wallahi baada na pare mwanamshola katushida hunda kalima la unene za zililo gushemezo na ulila hedi hata s'il vous plaît ni pare whatsapp simpara whatsapp appel video tundu hakansi o balko hanabatula mugami banu wa miche damino wana imrumangu kajaja yalala kajareje gamuhubeshoze message mrumangu ya nambia shatsonga na baga muhuparo nuhambe ukaya ngamjiwo ukedhama na botula mukaye mrumangu dia tsonga na jiwa na magani mwanamshe mroji na kaubidi onese ukaele kalibo shilo na lendezaro je m'emballe nende amona lendezaro je m'en fous sha haunu ya uka ezo mabia hinga hamambia wewe huolongo nuko eseksi yaho yo unukanai izo dizambia mrumshahi bahika bati wakati njuka wenterese hanawe nlale nawe e mwanamshe hanambia ukaya ngasina ena plus de moi emrumangu gajaparo ni komea wala gajaparo ka interesse raili linona mahana mezi ya tuparola la nami ya subutia na biokaya ye wazia hangu iwolo ngenukao ya botira mboka eske izoko liwolo ngenukao inde mana itsomo interesse ya la nami le kalma loha mwambia e masihu ya banda kajalala hamba utijitu lompe ban suhuji enga mjona ngali mrumshe unukona yaola ya rabbi illu kalima hindi mrumme ya latif mzazi wa huwa na haho c'est vrai wadu wamnika makirtasa uke mwana mingine makirtasa c'est vrai wadu wanike mrumshe makirtasa illu kalima hindi wambie mzazi huwa na haho banda nga sina maha na mezi kujamtaha unruushe kujamtaha mwende uburundi ya wanga wena bavuni wenda hao illu kalima hindi mwana mshabatura mkoma je peux résister de rester là turamuju il faut yabaga mwambe ukaya yekasa sijiwa ganzo wambio wa komori ya ukaya ye mrumangu tsubeshia ze message zike na ushahidi data barua tianzia watukofu tikama tiole wanyantu kalima hindu njoka usila nsulaje mwanamshe waine ya tijiwe gogo hindu njoka bia mwanamshe waine yake tranquille haukazu ya nabi ya tilambwa kaka depanse tijundu wa miti njia roho mbi hezi lilo mtujwa mkupe ya gamanzo solution engogo hindu njoka mwanamshe ya tozi hezi lilo ya nishilie paske nge depanse gwanzu ya jisuicide wanasho hango nduna tijengamizi ya sababu mrume phantom nduna tijengamizi sababu mwanamme yo ujwa uhudi waza ala seconde ngujo hulola ya wanze yambe sheri yambe mon amour yambe mon cœur o wakati kawo msamlolana wabili 6 mois 7 mois ya huone ukaya ngawe perime wa udu wanaume mafantomu wapeu
Wodu wanaume mafantomu wapeu. Na nzona ambie mwanamshangu. Mwenyezi Mungu hanika taufik. Sijuru tsabi mwanamshangu. Même elle a ressentir que ça a senti qu'aturam il est pas bien. Haukaya, je cherche le moyen, madame Changani Boulen Rongo. Sois bien, écoute. Écoute, ma soeur. Vraiment, je suis prêt à déplacer chez moi. On est à 2h du matin. De venir rester avec toi dans ton balcon. Ni moi les obinadam. Aukaya, mrumahu ya handishe makalima yao. Gejomkini shaukaya. Nguyambo ili ujiwe. Hauke mwanamme hambie mrumshahe ya ukaya. Yeka ujiwa gamjorongo wana nike mwanamshohangu baka jazaya. Yeka ujiwa gamjorongo wana ninike mwanamshohangu baka japaroza ya lele. Subhanallah. Oli ya usulaje mrumshe. Ya mwambie somani chéri. Je m'excuse chéri. Je suis pas rentré à la maison parce que j'ai un problème ou j'ai quelque chose à faire ou il y a une urgence. Wambe ne utimambe ukaya huolongo nuko nayi. Finalement udamba ukaya wajiu wanotorongo wananike mwanamshangu be mwanamshangu kajazaya. Gamagali roho bihamandio ya Rabbi. Oui mwanamme hingo wanashangu na mdoso mazedua mtudo gardu wanaume mafantome. Dans mwezi twazanyu mdo tombe amoureuse à ce point ya mrume ikao kature sante shaka ure sante wakati kao gujaka wazaya abasa huzaya nguhuono ukaya kuti mwanadamu kuti mrumshe huolongo nuku na ukujao la unukao gawe na valori haukawe mwanamshe gawe na wana uzada wenaye wallahi kaufanya makutsumona Mwenyezi Mungu jore ya daika la mwanamme ya juhanza ya hanzize ya johutukuzabu mwanamsho hangu. J'ai trouvé une solution. Je dis, je suis prêt à sortir chez moi, même de venir à pied. Njeni kensilem na ubalko. Ni hueleza ukaya ngamina zinji za urambia. Ola mwana mshamba turam, je suis tellement désolé. Njahu para ili unike moral. Shatsi hupara nuambia ukaya. Eka satsi fuabasa. Mdumangu dolo responsable. Rangaze message hizo. Siwele yazo. Yaude makali manere yamba ukaya. Huolongo nuko. Yabe mwana mshahono ya ukaya. Ndema na lona maha. Na meze mrume ya suparu mkomea. Ya suparu interese hanae. Subhanallah. E ya tsada ujude ya runge sheila sosinu. E ya tsada ujude rengi mwana mmewayi. Haukaya yuziane de mzazahu wanae. Gujofanyiwe mwanzi wa ikaudi ya mwanzaha. Mzazahu wanae. Waihaka mahabani. Mzazahu wanae. Waihaka wanziwa. Gumono ukaya nge koko. Hamba haolo. Hamba ngunu kona subhanallah. Bahari ngwanzo mwana mshia jiwe. A trouvé le courage au dobi. Yani parambe nrogoze mrumsha. Huni para nrogoze mrumsha. Kujashida wa hunda makalima. Na falsafa. Wa relaxe mrumshe. Hauka mrumshe. Ika hausihu. Mimi mujwa ushida na damina petite A. Si je discute avec petite A. Si Santeka elle est bouleversée. Je change le rythme. Je parle avec. Il me relaxe. Haukawi manamshi atujujirandanaye ala fizo bana weka jamhunda le courage ya una ya ukamidi na tsoge mrumshangu ya alarme etainu na nhunde makadi manambie mrumshangu ya tranquille shaka unipara ili na disize mrumshaye ya pohosi finalement mwanamshe emasuriala simweleza simwabieni bulie s'il te plaît parce que si vous respectez unipara 2h du matin Tishia, tirenge, emruma honge dhamana, haini zojoji fanye masuhu ya leo, shanibulie nuhambi makalima maili. Hamba ukia mhushilio. Nibulie nuhambi makalima maili kao, na mwambia, si mwambia ya ukaya, esha ikoza, wakoza, wakauzayo wana watsanu wao. Yaka ukozada wene mrumaho ndo. Habi ya kuzandami. Mrumaho owanaho wawazayada wenaye. Hadoka preza olapitali. Hamba haka preza ye mwanaye mzima iwa mwandu. Eheo wane kajakaya. Alafu kusona ya ukaya. Maude kahufu. Owanaho doajo utaya. Kusona ya ukaya. Maudu ekahujiwa yabo actuel mahufu. Owanaho doajo galeri. Ongo honti ya ukaya mrumaho ngwanzo wana. Hamba katuanza samba
Ngojwamba katsuanza gijo mkinshaka gena sentiment shabo mndu yanzo wana dabo yenyanyalo yabo guhu deteste katsuhutsa guhu randonai guhu provoke ujiwa ili yarongo wanaho ya eremwa na mshaha eske yeka hufu emrumaho kana ulola hamba ashe gujolola dahinga mrudinu hambibu mwana mshahangu abasari zamba udaminawe laani shetani ututuo wende homshanani umvumbu wele dzina lahi urenge majia la watu hanywanyi uholele yomshanani wallahi na Mwenyezi Mungu wotimizia abo swali la kambili jose kuna habia swali zozo la kambili uombe Mwenyezi Mungu ya hurengeze roho ba emane mrumaho ya hudetesteo dabo yanzere ngo wana yediani ke mwana mshaha toma ya mrumana chuha obasubuhi kasar juhabanu unipare rihadisi unambekausa hujuha ujuhe utlebote zaho ekawa ujiranti suka ekawa kutlabote priabote ekawa kuroha juha urohe udoroha mbabi wallahi na Mwenyezi Mungu gojo mdiwaza ufanye hama kutsumona sheka edo hanza udomwambia kangojo jiwa il va prendre le poids et ya do jonesa ya ukaya mide wanziwa na mwanamme kango mwanzo humonesa 90% ya nyanzo ukaya ngawe pour lui gojo jiwa swabunda ye yo urenga makurunundu hanza do hurenda naye bebu mwana mshohangu ikahusa hujiwa hujirande naye o wanangu ajorengo anohandu zahe mwana emruma esengo joka konta tina ukakonta yabo utijirande naye utijiwe baizo hawambia ya ukai mwana mshahi kajazaya yabo kahujiwa gujorongo wanaho ndi walelwa ni wana shahi ni mwana mshahi bebu mwana mshohangu ikahujirande na ujiwa wanaho ngwajoka mayatima wenji wajirande naye Mwenyezi Mungu kado pardone mndu ya jiwa ya jirande naye bahinga muhambi mwana mshohangu la ni shetani mwana mahotiramu gamuhambo makali mahaswabu ya Mwenyezi Mungu nana mahaba na nyanzo nuhambia ubanu gamanzo ni huone wazagaza no huono nziani emrumaho yadokuwa yohuona yadokaza migala ebalango nodahu heli wajibali ya nebote ya haho na heli wajikomporte umonesi ya ukaya yetu de ujotsonga ulatsowana wende kiyama mwana mshohangu halili hamba Mwenyezi Mungu na hubariki mwana mangu tiramu merci beaucoup chaque muhambe ka depuis maintenant je vais essayer de le oublier petit à petit tasiga mjuhupara masha Allah hajuha baike ngumesheleyo baike ngorohoni alhamdulillah gushido haji motive usiku wa jana hedo baheshinwa hedi hafanya kursu yabo tikawe yabo obaheshinwa simono heli ya jibalia habalo wana watano wazigara na puseti wando baheshinwa hedi hule zingu zahe masha Allah habala hendo dahoni heli namuona masha Allah ngam aminya ukaya ekajibale helilo emrume uo ngujo zigamanyeroho ngujo fahamu shemwana mshatu ngujo shida mturuku dampedeta na mangali wanaume hamada wanu wa jihant ukebazia hao wasakrifiwa na shahatu wajiwo wajirende nai bahari ngejo wafanya valeri warongo wana ili wanikuwa na shahatu Mwenyezi Mungu ujori pwene shari ya pwene shari jahu wanaume mafantomu niambienyu wana shahangu reveillez-vous anda hukana baraka wana shahangu mruhanzo wakati kao ngwanziwa ye mrumaho mrespekte wakati kangu hurespekte walake jaba umtozada bukaha katsuhu respect shaji reserve uonese ya ukaya ye wana hangudu walo importa hana webo kalboshi heli ulopa nuntrete wa unide ya wamboga mnuko na imi mrumshaho izo ndizo ujo wambia ye mwanziwa maudu homandoni hukaumwanza banda hukanza umlole humone na valeri shahuono ukaya ngoziyo haungo mdeteste bahari uhundu wa nyumeni gamuhambo mwana mshahangu walada nywana shahangu o wanaume makaliboshi walo malahoni hanyu wamba wanaume yekawa change gona comportement fantomu na msubuti mwambe ya ukaya kuna ukajala hangu na jiwa yenda warenge baike kumeho nziani shagam amini ya ukaya o wanangu gwa muhimu hanawe bomrume wapeo haukai zodi zu wanaume wako unienga ekagamambiwa na shohangu wadele wa ya ukaya mahaba muhimu nyanzo muhimu amuru muhimu shabahi ambayo rukohamba reserve yendai de wakati nambao chéri nambao mon amour nambao mon cœur nenda hata na changer chéri nous parao le dina au nous parao ne mwana yabo hambwe mahaba ya bunguzi yabo baho utihense hata hure mwa ya surprise fanya baho change
ekangu uparo Amina, guuparo Fatima, guuparo Emma ledzina lao, subuti umpare ledzina utimpare sheri. Haukaya balaye déjà ça on est Haukaya, il t'aime pas, il a changé, il a quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, mes sœurs, comoriennes, réveillez-vous, respectez-vous, pensez vos enfants au lieu de penser les kalboshmari qui ne sont pas de cœur, Shangoyabo, juste de faire du mal, Warambo Yaukaya, Wengunanzo, là je vais la mettre en souffrance et je vais la faire souffrir. Nyezi munapone shari, shahu wanaume wa peu, mwana mehamando hii, ya puse mrumshahe, kajiwe, jangamize, jirende na hii, ji asasine, yeka kweli kunasbuti ujiwe, subhanallah. Finalement, doambie mrumshahe ya ukaya, ngonu konai huolo. Yode mana, rangulona en a plus de moi, ya tsuparokana hajane mrumshahe, ya ben j'ai besoin de toi chérie, hau ya mkome abenge intéressé, hau ya mkome abenge excité, sha, gasina, mwaha, na mezi kajaparo kome mrumshe wala kajaparo lalane mrumshe finalement habie mrumshe ya ukaya huolo ngonuko nai iyo demanda mimi na suparo hafila na bega mina bezo ni hukome wala lale nawe subhanallah. Eske wanu wanaume yande makaba ba ikakari zamba zembi wa riziranda gwarienga. Vous avez quoi à nous faire? Vous êtes nuls les hommes calboches, que vous avez de mauvaises cœurs. Kamtulu le kangani na nashohan. Shamru mshiwaza wana watsanu da wenai. Gompuse ya jiwe. Gompuse ya ji assassine. Gompuse ya jirande nai. Tu vois pas ça? Kutsuna ya ukamnyezi mungu katsira vinawe. Alhamdulillah he kudratillahi ya mnyezi mungu. E mwanamshole masuka jajiwa. Hasbabu ya mnyezi mungu. He makalima na mabia. Banda hakaya. -5 na ujivuriza ya jiwa ya rentsowana. Haelewa ya ukaya owana hae gwajo ulelo anefami e mwaname gujirongo wana abo hanike mrumevu haone ya ukaya vomye ya bakinamu ya lolo wana hae beka hajiua ya mrume gujorongo wana ya ere mwanamsho hae bade mwanamshaga ja paruzaya Mwenyezi Mungu jonika hatima njema yarinike musomwema yarijali heri na baraka yaripuwe ni wanadamu wapeu wahezero hombi wenji kwamba butura banu wana washogwaranda una njaba na shokwarende naye shasinga sima pure gasima pure ngatulo kode mzazaho wana mzazaho wana hangu ani gasina mahanjam nikaze bezo za finalement gamu mdekuraje ndo hamba kaolo lo kalima la ulamba no bakangu nukona lo kalima la hamba alafuka mtsulo kaya mrumshe santima yahe tisana mrumshe kujoka pria jowe sha wallahi ntinauka hayinkanemua wanashohangu waji asasine sinauka hayini kanemua kakangongozo wanashohangu wakasulaji sinauka hayina kanamua katsinaunda makalima nabio wanashohangu wakabia dans leur cœur wadele wakaya mrumme yo ujamwenda zae na mmetoho hitswani hanyo mesar mrumme wenda zae e yalola matiramu ya zaya tiramu uharantimama hangu tikana enna hede zae yabonye nyina mto hitswani hanyu kamrumena hulole hata maudu gojomkanisha hede zae maudu ngujona mrajina ya mrunge yababa tiparo kamramba ukaya weisure sarta wei hangu definitive kana paro jonranti na mto weizo moroni hanyo de ukana barak mais le cœur quand vous êtes d'accord avec moi gamanzo nyona shangu mlo abunya tipia hani mlo ya cœur et kaizo na baba no gagner d'accord nan mtiparo lenga mrumme mumkomoro honi hanyu ya ukaya wei kana uparo joniranti wei kana uparo jo dekuraje endezae msito hotswani hani mru na heti ya ukaya gunanzo maudu gujondaza gunanzo maudu gujonransi gunanzo maudu gujona mrajina wallahi kamrengezo mto hitswani maudu mrumaho hurenda nai kunamba ngoji uo maudu mrumaho uyo hurenda nai kunamba ngoji assassine maudu mrumaho hurenda nai kunamba ngoji homu gojoka tranquille wa ukaya zintula muharambia haunga mziju wao sharifanya mashelezizen ya ukaya mruka doji wa haujilenda nai ngena bikanga wana paso wana hao dojoka yevi meilleur sidevi ya mrume na mrumshe chevi meilleur do wana ikawa wazaya watabi haombani hao juma tambu na sakara juma marabia juma sukusu hata jo wazaye usijemni kwa ndo mahanyuvu wajado mrendani nai tampaka da watukofu. Je donne le numéro. J'ai besoin à les mamans qui me suivent et mes soeurs qui me suivent d'appeler pour partager à ce message. Presque dans le chekao, on a
Okonza turamu baturamu gwambia wana swahe wado jimefie neze couple fantôme mruma hongu jo hugate ya wanze ya wana makado chenga oui ngona nzobo chéri tu m'aimes tu me montres l'amour tu me gâtes ça je sais que si un jour t'as changé il faut garder un peu de réserve si ton mari t'a fait du mal de lui montrer que c'est pas toi qui va me provoquer ma mort 07 48 45 19 33. Dieu merci, c'est ma maman qui a appelé, maman Marie. Alhamdulillah. Assalamu alaikum maman. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tijua mama, mambo Mwenyezi Mungu kanga wa mnono ujuha mnono inshallah. Mets le cœur s'il vous plaît. Kanga mwishia. Inch'Allah maman. Ça fait trop mal. Chambuna mkima na tigila patunga mofokisi weshi l'école de la vie ani zunguza wone rozaho zisati urazi redi hambu wa maana kwa mitatu ngwa mko mitatu kwa mitatu basi chavu ne ha je sais pas j'ai pas les mots couture franchement j'ai pas les mots quand on dit ça et ma dit en clair ngaba la tena bichape de moi et de ça moi couture ngamambo kutima mpaka ngabwa mduhari tuzi ya parimashi wangu ya mjokana mama mwana yuho siwamo udopara mwezi nisezatura munangu wabo na mudone example sare gamanto na miu wanadamu wangu walu control turam mwabiyokana mimi tizarwa ni baba na mzazi tizarwa tikamwana tijati kamdwa mara tikamwana mshe tijati lolwa ya mzazi deunga bidwa juwe kambwa mene amina wana wa dunia yote pia wao wana hangu zembi zaunda haina mrugene ruwa ni pas hypocrite ruwa nga mula bioni kale ruwa nga ha yonjeu akabeshe ti ruwa kote tunu mwana mkitibuli lura tikomoro na ngumo kutobicho ni maile ujundio sali sali la katono utoziani katono mbunduazi kutabishiwa miunji ya tiwana yodeli mjezi mbali beha kanga kwa huwa yona hazafima mimi sikale kodi kisomo rafone kodi botsuna mukale kodi wono kanara nguu tiziemo ikawa kwa nipatesto ujua mbasi mwese example ya mwana mama zoni msulaji uharuma problem ikawa wade simusi haka isiwa ni wade mpiro tione mwana maula wade mbuo ngenu woo gama zoni msulaji gamtuma biokana tulilero wade woka onsiha sati amenye mnyezimu kutijibati hata tuwashi ya wote mkaburaji msaidia ya shinde ya surmonte des problèmes agonistes et j'ai pas de compte à rendre à personne tiramu kebanu kutajiwanu garijo para la desiristao desiristao garijo zamba donc je cause et moi je d'aller par chez moi ya diana mie et j'aurai les mots à lui dire donc on va demander à Kanzala dit c'est ramadito c'est madame Sira on m'a dit à Bosira va nous ça va nous dire comme toi moi c'est Bosira j'espère à personne on boire à vue ngamdio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya janani wa dunia ya nikaje wakati juka wesh ya nikeri dikiahe wowe ni mla wanti msowe dai semdu ya duga yabo wumza zahangu mzaya ya dali hami ya nilishenda ya wode utungwa mzaya ni humbana haukana Mwenyezi Mungu abaingie banda zaba ke Mwenyezi Mungu amenifume hajo kali zati ya zamu wangu wangu kwa ya da shorunga kwa tuwa stay ikim to wanda donc voilà amandito c'est madame le cœur nguna unike kabu sabiti bochura continue je nguzamba usiparodia banga disanje unaka jushaji tuno watu kama commentaire ya mwando kana tuna mukate kabla gajua cha yukadi huwa maskini ya hanyunga mumkini ni maskini woma mshi wa detress woma mshi wa detress wokaja funga yake uwe shangi ha detress yedanji uwe yedanji refu wana shota bega bameza munga ngazama kwa neza munga yeye gabuza kurudia na uzu usiyetu kabo mwana mshiwandalizo abuka na mbugu wazo chengu tuhanza tsari usikukana ukaushaka na ukatla ziko hiyo kisa chana zilo hisando ikamshia ngwa madezija na mbusoni mana nyani yakazaji watu kwa wale yabo no hapara tuna mkaja para mtandao iko moru kaja mifara mimi kaja para kujulo mu hapara tuna mkaja watu mkana yena imani yena tukana kujishia mike makauru ya msidirisha huo naye
nyando bashina kitamu nyebuzi kuna ujwe botira Botira mama. Bantu mndu mme woikiduza mungu ndada woyo uza ya ubadi ko wenzabo woku kudala wale ndada wa dalida myayo woku kudai utise kila mundu mume parce que zamu dai swati hao yabo zungati wa mundao vaku mahaba wimbu wa peu mahaba ndu watu hana ndu gene roho ya hai ni sentiments za hai kama très fragile yemdumishe ngawasa wanaume na très fragile wanda kwa wao yabo butu venza hai yabo ajojo kama buhane na tusoka za damizi ya senzahi Dieu seul le sait yedere ziki kaka hisa yedere ziki hapo kana kwenye na ila hata katilawe hizo pia hizo hukuma za Mwenyezi Mungu ni taratibu za Mwenyezi Mungu ya Kristo na glory ya Mwenyezi Mungu ya mwana mshoyi nguna mnike courage ya mnike muamimani na shikira yetu amahi wanahi wao wangu wa kumdela mabu wakaje ke toti pia haweju hatu kabia lela mwa bitaya wadada hatu nunga sina mori lolo alidaya kabirao ngulati mwana ya hata kama una mdumpe manje kama mwana shema haba ya handani nike mwana hapo nike mwana hapo ngumeka kaja ule danai maungu sheri tikige jo isaenzai ujibakina uno wana hapo nguna manje haba ya kiasi ikati mabiani yabo si uzuhanda hata mbutira bali uzuhanda hata si doze wangu sasa hata si doze wangu ni aye momondone si wana wao huu sababu wana wao ile wao no sababu no madame arrête, tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu as fait. J'ai dit stop. La loi qui me dit qu'on poursuit des webinars, la loi qui me dit qu'on poursuit des stop. Na des stop au niveau de la donc on a mis que moi esulira, baba ndubishe, engeu ukanai kaja yukanai. Haja yuko mwana kama nikoli na ile habari azangi na wana. Kuna mtu ajino kwa sababu mdunge, shamba kina ujuka mlenga, mwana mshona kina mwa jua uvai. Upai kujambo fanye dina, jirengeze. Jirengezo mwa bahabaho ya ndani yepotea ya ndani na kiaru mwe kwa yani ukisema wao ndani na kiaru mwe kwa ujambi dans ta tête de ton cœur je suis belle je suis une femme bon je suis une femme je suis une mère wana consolida bikati dami Mwenyezi Mungu nami na mazaya na hivyo tuwasili Mwenyezi Mungu jo bangwe machozi yao gojo nda mbujo bangwe machozi yao na wewe pia ulelo wana ya kiabo Mwenyezi Mungu jo pula tiborilo ujo ni kamada ujo na kawo mukalo ujo kana wo kisa kana wana wana wale kwa jina namna amina inshallah ngamjue time that uno mao wazungumzia kana tu mambo ya dunia msiri bo chira ani wangu katesa ngati kwa roho hata mkatibu amini mana mkatibu amini mtu mgeni mana hali mkatibu amini kana windu zangu wakaumika baje ndu zake yema alafu yema na ngena ikatazaji hao yamana hamuzu yamana hamnika mrume yale mapesa Allah subhanallah Allah shamzaje ufanya naye bomzaje ufanya naye sadukana huku sisa kwa materia utabakana wenye mana na wenye ambao tufaso kwa place unga bomjaji kwa bakana shoma wakati takapie shinde shimangamiza ubani shinde shimangamiza oni bano ndungu ani biata nda haungwa lolani mtume katina papie haungwa lele mtushira katina papie yemrushia kidi mkukuru hata haungwa msuda na pote katina papie kabati ruwa ukarasa kumara kati ya wobo na damu weshi hunu ikabu mweshi kana utipote plesi yeka unguzi ya na uwa unguwa unadenaiba na papie kuna uledezo kwa mwara wala kuna ufungwa hiyo haki ya hapo lakini zaidi mlidopote plesi ya pote mzeze hoi nano walo komor kazi yako kana nano wa komor walo mayoti wasikeze ngozi na basi kwa mwana mtiki witi na mwana mshemtiki c'était un bébé et n'importe wangu ngena onzango aiboga fanya onza oshao mais c'est un bébé oui mais c'est un bébé c'est un bébé hati mwana hawaza ya bashi alora c'est ton bébé bien sûr wetu matashangu wazazi walona imani wanashi walona imani wajua mwana hida hali chati watu wasongoza basi kama watu wasongoza kama sio kujua na nafasi tu il faut être une mère maternelle na mjue waislamu litafikia mwana mcheza woi mjana ikihabuku makauni mamika kwa Mwenyezi Mungu kama kauli ya sukari Mwenyezi Mungu haumika kauli thabiti ni yokimia wallahi mtira mwekangoro haina mtu mwenye imani kama mwenye ndizo wao haina mtu mwenye imani yao ila ikangwa mwenye njia haina mwanadamu yeye kwa yangu tukajali hizo Mwenyezi Mungu basi kwa mimi ule ile kasi kaje kwa na mtume je mjua kana ile kante maana kaushida na wangu mshiria ni taratibu ya hivi akaurungua na imani razila zikaula roho ni basi kauli hiyo urongo wao the imani the dilau and is warunya horoni habujotowe
donc Mwenyezi Mungu nasubira na wazona ze media na watu wake mtaje huo watungie mwana huo malali yo ikarudia zenge na yengo za tisho wenyi hawikaba mwana hafu hawikaba tumana yariga Maria Galata yabo hata sharia wawa kara yabonga myala makana harejea medi donc on justification flash wa demande ya haruma et compagnie Maria Galata kwa joni kwa Patrice archive bien sûr et quand il y a des makanta na iwati kwa hara na ndio porte plainte donc on va dire vous allez au jumaa bino jumaa et kuna mtu mmoja ndio kwa kuchira ni kuna kiba wewe buriru parce que banti buriru wamanade mko manadamu banti buriru kana usambiho kana zambiho ya tia usie kwa sababu ndio mananya huo haungani ndi ya badisina ukoseye Mwenyezi Mungu ungeka usabisi ikione jiburu ya hizo kwa mati ya jira ya huki ono ona manyonyo ya hamata umaliano kwa hagu ona bangu kwa kheri ufumana ni kasonera kana haraka kawele wode jiburu wala hai mtu ama problem donc mbona mais le cœur c'est vous ya continuer butiram wa sababu wa ndio kahijira kwa haina nguvu Mwenyezi Mungu parce que ndio watu waswali na mawasala kwa kabla dadi no imani ya zekai ke imani hiyo wa hata wa swala haina nguvu kufanya kazi yole shikamo swali na mwape huu yabo kitina maana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hayeri na mwa wakorishi yabo na samii katika ngono wezo shamini kama mtao na nipali danga mtu para nani example ikiwa na ngabunge mi shamana ulomi gazengu ya madete tunazajiu gamcho mpare ke mission yabo aso tumjua na lekana utijua leo hawaka mwini chanjaji huu wasiongoze dua na uswali na usoma kama Mwenyezi Mungu amweza duniani kwa sababu ndio ndio la verite kwa mtatazao hata kwa Uislamu ndio mtatazao watu afya kwa pale maana ametoka wangisha hapa kwa mti hoda na wangu wasiwangu ambao wamemtishia sura mtishia au usawishia lakini ndio mshindani ndio hizo bao kama anasema kama hiyo ndio aenda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salam mama chérie merci watukufu Mwenyezi Mungu narnike hatima njema Mwenyezi Mungu narnike mwiso mwema banga bwanadamu ikao waluna roho zankutu ikao ngasibanu ngaruwa nao nezendo na inezijiliyo ilizi change watina vumbwa mji wa mru na dzina la mru gabu watabi hao bangu waono wazaza hatu wa baraka wanza imani wa parao hawenje za makalima ili wangu waelewe ya ukaya holenda na iyo tinjema gashinu wazaza hatu Mwenyezi Mungu ya watukuza ikao wa uparabanu hao participe ya weleza wanasho hatu walo harma destressi ya weleza owandu ikao warenda unai warumbisa wezo ikao donambao ulio ya haba masha Allah shangwa hiya wadobi hama fitna subhanallah ya latif Mungu paro ya behe ubati wa fitna mzaze kada gudongo pararme misyo ya turam kuchuleke misyo ya turam ketibanu hausijini fami shangio banu haonkoze warendo na iwazie uhoreda zinai Giobanu haonkoza wa neglijo wana wa jikosantre no wana Giobanu haonkoza watongo uhi urengeo arnake wa wanaume wa janyumenu wafanyoze nikumbi Giobanu haonkoza wanduka waranso wana wadungu nzia sondizo wasongola wa haina usiku alafizu gamkusuli hao zero gamwanzo zizatu wadoparo wanada mwatofu adabu wado participe shangwa opanungwa parao ili haukoziza ngwa parao ili hauonesa ukazinzo tsinjema na rumbisema na tutura mwili zishange njia putu na shingo na rohombi karumaze roho za hanyu gamdongo pararinga mbe hau fitna subhanallah maskini mwanadamu mina kansibanu ni mrongo zaoni njaparo jini kasuruka yanga mjuenshi hata bo masihu mina kansibanu tuiramu ni mrongo zaoni njaparo jini kasuruka yanga mjokana muhate masihu na niwona kamuula la 23h muba konziani hata 21h tirantre hemindu siliti fanya video TikTok heni banu nabiro ngodo na ukaya tsola habiru wala tsola bila mikado tsatsaya aukanga mjio ukaya ekosi kuja ala kalmauti mujorenga kabajahia intervention usiku wamba jo urengero hoyaho mituramu mitido wazaizo aukantsujwa kama udunga njoka banu yabongi obligatoire iliwane zichange hamastehi shamjihanti de wazaze mafitna ne wajomba mafitna ne mazababi mafitna ne wanawashe mafitna ikaonga mkoza baturamu ngwambo zembi mzirenda wo ili zichange njia putu morohoni na roho zankotsu na rohombi emanadamu yi hari dépense subhanallah
ya Latif. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu nanike mwana mshatu subra, basi hamnika subra. Rimide Mwenyezi Mungu banda ramba makalima rishindi, relaxe mwana mshahatu, ya lawa harme monde de crime ikao nguyenshi, ya monde de tresse ikao giharuma pression. Alhamdulillah, hashindi hajikalme usiku wajana habalo wana watanu, huenda ende ya hule mbahindu, simono wakati namona tsaba masha Allahu, deheli lebo masweri, jibali eba ngujoja ya kensi ajenu, hau hunde mrume waziona maji. Izo lizo mtsuhanza, rimotivu wana shuhatu. Izo lizo mtsuhanza, lizambe nezi change. Izo lizo mtukia oni ya Rabbi. Subhanallah. Izo majuanza duka ya turamu ya change vesti, ya jibani ya doa ngana na udezana na upulana na ujana zangoni. C'est ça ce que vous aimez. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu nanike khatima njema, nanike mwisho mwema. Haina mwanamshe ikao uyenshi udziro hosoma mrumme ya dolewa ya ukaya wakati wakahwanzi wa hawanza uchija ujangamiza sababu mrumme wapeu au mwanamme wapeu fikiro wanabo wanango très important rane le kalboshilo mrumme uo maudu bomzazi ohifa o wanahaho kwa na uhunga mzazi hamandawe na kahufuye mrumaho gujoparisa mrumshe ya jomba gumoniso mahabara ya kahonesa yabo mdo jokaya kailiwa wana rahane mrumme mrajomba gurongo mrumme amhutsorohoni nofikira ni ajirandi naye hasababu kalboshi atampaka dawa watukufu. Leoba Mwenyezi Mungu mwana mshatoi yake bien soulagé yake jimotive rambiene mzazo lo mayoti le plus vite possible ya tsahe solution bien famille malane mwana kaudu yaliyo yekahamba mru yambe yekahamni kama namme yambe yekahafu yambe yekahatlawa malane kaudu ya henda yamtsahe beka kajazifanya ngajo mwezaza suraya nana media zinji ngajo henda iho mayoti wende wa filme mzazi woi wa mbabuse atampaka diabo long vie à vous inshallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema nike mwisho mwema kabati mna kalboshi na mna kababa ajoshi da rizie risone saison donai hamaste iliza change atampaka diabo boom long vie à vous inshallah.